Na wam na tete me kwan. Ama. Enti wa ebra wo mi ta ma yema. We are say do ma. Abaya wasiso. Me do go secondary school wa nko. Me do go senior tibo wa nhia. Me do go senior de pa wa nhia. Wo sorry a na de jinta de che otu. Na wa show body wait. Ekoya last girl, etibo. Enade. Adepa. Na me koso krofo. Last girl na dey no. E wo mi, but dem my sad no. Mama do. Enre mu opie. Na ejina ho na me nkato sense. Ne of what share what point dey show pain na de nam kuma se abonte ma. E mo bia show di amante ye. We are said do. E me ko panyin te se me. Nti ababo won na se me babo. E your friend oh. I just say me ko pe me ko. Ah be sure ni su bia. Na adam joy me sim ye straight. Ti ba me kwa fafa mu hwe na mu chichansem so na me be. Eh ama chundra. Di bonti me watete wontuma wo. What? My man so my sister. E me ma na onyo mo adwo me ni du so mo be ware a. Enye ma bi se no be ware osu. On go ko fa obarie mfo ya tete no. Onye se me tete wo so. Wo na so oden na o ma ware. Aso be mu ex-boy bi na do sa hwanu. Na ko abra boy pasa. Wa ni baba akwe ensa wonim nom. Wonim wie nom. Koke kura wo bia. Twamo aden. Ama. Na won ti sa agin. Mo me senior mo. We are said do. Erade. Ama sisa osuban what? E bia o krasa na uti. Aka say we do ko. Hey! Wait! Why then? Wada. Wa funny your man normal fuza hem paso wada. Anya sem kam ensu amu nka ba mana aha mensu ababon. Hey, who you to try ye ni da fo makola yi chete. Sister. Me na che. Na beti ahio. My funny nko de my dia yedi. Michelle. E ka me nkwa de nka ne ensu amu nka jama nhwehwe no. So ne be. Sure ne ho ahi. We ayo bra. O se ayo frɛ. Mira só entra ho. Será? Ni mushudu. Sefre. Mo beti ma shio. Hwɛ. De why you say me amo. Ewie shukom wompa. Ska wo mu na hase 5 cities. Ama esu nkomfa bibi mmafie. Se fried rice kwa no benya no kwa de hye ndem no wadi. Oh, debe. Hey, aso. Pacho bi da. Aso. Pacho Adama. Eba ama tundra. Ama me oni fi. Ono kwa na me boni di sinzie. Sa, no wa from say o come be na me fried rice. And I'm sure I'll call fried rice and I'm call you know. And I'm sure that I say be here no smart me. And I'm sure that to turn me ma. And I'm to turn nam no goose na. But they catching you know. A friend ketchup. Ketchup so me goose. Fuma me o de fuma me to no. So o sa na fuma me to no so ni bo. Sen kama me ntwe me ntina. Debe de fuma me. Why? E bia no wa che. Wa ko ti kitchen amanu. Yes. Hey, amma. And that the me sa ka fried rice ni bi. One fried rice be fia no nko a ko che dem no wadi. Asma to me ntwe kakra. Crash. Onya sure say ka ko ya nke ye. Oh, Debbie. E bia no wa che. The person who say me na me de buy. Oh, we dey na me de man. I mean, sir, I know. I want to see you see me, my wife see me. Oh, for us, oh, more for pa. Emudu. Oh, mudu. Oh, see my boka. I mean, my rib.
easy was so. Easy. Kati. Fried rice na enie. Sir, a very rich fried rice. Very rich fried. What me ahenya me ma amoni stew no kosua. Ah ya cheche no akoto pack na ade atum. Yes sir. And fried rice really is. Ama. Ama. Enti de bia hiri. Ah, me feel so fried rice na de ba fie. Say amoni stew. Ama. Na nya de wo don sim na ode ma. Ama. Wo ya to level so. Ade ne wan ji bin sem. Me patch me TV bia gu so. Na sim we na ye raw. And the fried rice we na ye mess. So when me say me fried rice mu. E won ko sense nche na Ma bia ne aye mi beji su ye hia. Dabi ama wo ya to level so. Me de sabe ma manum atu. The way I class I did we pa dey nkwancha ministry dey see tobre wo. Nchenche wo na fi. Dabi Ebe ya so. Krachi. Me ba no ma bo no ho ka. Nti wo to aduanya ma na Royal Park. Ana Akira V. Ana Golden Bee kwaje o Chinese Ma papa we bi ya bread. na se me katre ma so. Dabi. Ama. Na ma fuma mi. Eh mama kan hwe bia na poison. Emona o kan wasam na. O ta de ba on poison me. Hey. Mama say how Anya dampo. Chia. We ya aduane. Ya mama kan hwe bia na poison. We ya aduane. Ya pedwe na asem kwancha mu ni stew. Chia. Nkwanche mu stim poni o. Ah. Asa me test yi. Mama san kan hwe. Ma de komu di me ofita no pa me ndi wo so ma mediane ndi wo fie ha. Ama. Me se me kan hwe bia na poison. O ta de ba be da wa poison. We ya aduane. Oba te so be meto aduane ma konya jollof rice po. Nkwancha mu ni stew. Aduane no de wo ka hye wo ka hye na aka half no. Enya da nka wudi. Kamin kan pe yon kan pe ya. Hello. Hey. I'm on to him. Mama. Ah? Enimu Next time need some funu bi what? Nya fried rice and for me fear what? Ma susu ye no. Debi ye wo nyini ndru ba bia. Better days ahead. Better days ahead. Debi ye ama. Me ye debi ye anka me sifie ma atim. Money na hand back na floor ama. Me de no de me mpe. Nti nkwanka mu ni stew ya na ape. No na ati me katre ma se no na me die wo. Obande o kana nkwaje why? Ma fe diane ni ma me fita no pa ma me diane ndi wo fia se diane ya waje abosu ye. Ama so kan chira nye de bia sa. Enzo udi. Na so fra waso ode wo ba na me no na da won san fa nko. O jawa asem wo anya ma me no nya asem kura. Next time ade mu ni stew be fia. Duma me de bedu. Duma me de bedu. We me kare. Ebia na opo eze me ba no. Ji aduane ni ma me. Me se me kare. Yi ma me ntime ko bi nye wani. Next time for jollof rice, Chinese sauce, chicken sauce. Onim ho. What it? Onim ho. And I said spaghetti bolognese. E kare. We wo ba kan katre ma. Aso, madam mo. Hey. E free na ko. Say nye fried rice ah. En fe dia ni bi ensifia. Ma fried rice na we Ma me so me si we ya na ati me katre ma se. Jeduane ni ma me nyesu na me de frɛ fita no pa me ndidi ya wo de aduane na ba. Wo sa de ama na edi no. Wo ba na wan betumi ada na wo fa nko. Ma me send them there. Kare say that. Why dey we ya ode? Wan ka say dia ni we ya ode. Ma fa me dia ni ma me. Ah, ase ene me nyusu branch ni pesto me yusu. So ko dia. Ma fe dia ni ma me fe dia ni ma me ade a wo ye de e ya pa o. Wo se me su ni mfa so bia fita no pa wo ye dia no da kwesi wo de ma lock no. De me so wo mfa so ma no su de duane aba wo. Dia ni ma me. Dia ni ma me. Enye su na me de frɛ wo. Wa hwe a meja wo. Wa hwe a meja wo ma consider wo kra. Say when you have me because they me for my day na dey. Ma wari be. E dia no fu we odi abeyare. Wo de be ma me. Me say dia no fu we odi wo beyare. Na ekobotre mi ndidi ya de. Ma wari be bi na wo chechi. Wo ma consider wo. Ma consider wo de. Beti me kwa you when what? Je duane ni ma me. Baby me je ma me je wo me nya danya. Mo ti ti ba dai. O ma me yese. Atoso dade o chechi ye. Me say duane ni ma me. Me ba we on fata so dia no fun we. Ati me katre ma. Kona koto fried rice ma no. Me mpe fried rice we na mpe ade ya. Kona koto fried rice ma no. Fried rice we na mpe. Je duane ni ma me onte. Hey, aso
Father, the man, no brother also. I said, oh. So one free one go. Make to me quiet when was it? Jedan ma Me wa ka hwese de no say that. Me. E de no fun say. Ko to fried rice man bantom. Ka hwese that. Woni ni na di won. Woni ni na di ade na ya sama ka jo say ko mu di vita no ma medidi. Odom so. Jedan ni ma jeba me. Hey, I said, there goes some time shakura. I said, Ma fe dan ma mi ade hey, city uncle. City uncle. Bessin. I would also to my poor ni su bia woni ndi bi. Baby. Come me. I said, me here for that. Money baba o. Soko. Me dey hear me o. Kana na me ka he. Osma kwaka. Ebia so wa chicha kwesho dem. Mfu se fried rice, salmon stew. Ama kwa we afa la. Me di kakra. Ya pse no come so.